It's a beautiful FM. You're tuning in with DJ Ketega. Angabe mlaleli kukhona lofuna kukwendlulisa noma ngabe kungakuliphi ihlobo, nangabe kukhona lofuna kukwendlulisa mlaleli wami, BFM is your plug. Ngendeka kube unelikhono, ngendeka kube unelitalenta, ngendeka kube ufuna kukwendlulisa umlayeto, ngendeka ufise ukuthi bantu bathi ukuthi khona lokuthengisaka. DJ Keteka is your plug at BFM. Noma ngabe unaliphi ihlobo lebhizinisi, ungumeselane, un-electrician, un-plumber, noma ngabe ungaliphi ihlobo na ufuna litalenta lakho bantu bakwati tsenza i-BFM i-plug yakho kwenda liphupho lakho lisheshe lifike emehlweni akho. Kuyakusita abantu basebhunya bathi ukuthi kukhona izibani la ebhizinisini wakha emakhekhe, ukhona izibani la wakha imali. Uyabona mosi, noma nga un-bricklayer, noma ngabe un-block yard man, ufuna isibani sakho siphusheke i-plug yakho yathi ukuthi BFM DJ Keteka ngumbongwa ungakadlamini ngisuka lapha-ke kazondwako ezone 2 evulindlela. Bengikulethele lokho mlaleli kwakho nje yathi ukuthi noma ngabe ngiliphi ihlobo lebhizinisi lofuna kulipromota, BFM is your plug. DJ Keteka yakuthatha kufaka emsakatweni, siyahlala sikhulumisane ke lapha ka WhatsApp, nombolo ithi 76400 ukhulume nangabe ke siyakhona ke kuvana ukuthi sigcina sithini lapho, sihlala phasi siya arrange, we do a radical advert noma ke lokho lofise kukwendlulisa wena. It doesn't cost you, only you have minutes or only us have minutes, it depends. It's a beautiful FM, DJ Keteka on your radio. It's a beautiful one for eMaswati asemhlamba nyathi inkundla. Yebo-ke nabo makhelwane bangajijela ngelifastelo, bangangena sibafakile basesiphofaneni futhi satoqhubeka sibafake labangaphandle, ikakhulu laba sa promoter ematalenta abo. Ngani nalakasi sithifakile tindzaba tiyatiwa letinye bangena abantu lapha siyabuka lapha ema-comments lapha ka-YouTube channel. Siyabonga kakhulu nini le comment yakho, asithathe kancane, siyak-appreciate, ngisiniketa umdlandla ukuthi siqhubeke silethele lokho. Sikhanze nathi sibona ukuthi siqale into lenkulu, singathi ukuthi siqala into lenkulu sase sesivake ama-response eno. DJ Keteka is back, is doing by all it takes. Kuthi wena uthole tindzaba, kuthi wena uhambise italenta lakho, kuthi wena ufly out ibhizinisi yakho. We are your resource. Hello mhlamba yathi inkundla people, sanibonani. It's your boy DJ Keteka. Uthanza kakhulu mlaleli, buka phela uyakuplaka mahala kwakho nje ukuthi na ucompromise, later on you'll benefit. Yaphuma kenyalo insilikithi kenyalo, yaphuma punyamanene ishaya yonke, ishaya na isekla iyangena lapha junction ebheka kazondwako, ikhuphuka emcasene engonyeni yendlule iye lapha eTulu la kuthoka Jesus khona, yendlule esigayweni, yendlule lapha eLshadai la ibamba likona eblock yard, ikhuphuka umcasaye lapha eTulu umphakathi, yendlule esikoleni nasesibhedlela kazondwako, nayo ijika likona lapha ke ngakahlatshwako, ilithathe yonke itransformer, yendlule lapha ke eTulu esondweni ACM, yehlele lapha ke emfuleni nayo ishona eblongweni lokubheka eMbangave. Sanibona lapha eMbangave ninjani, ngiyanibona niyangehlulela, yanitsanza nalapha ngeshiya bosibali. DJ Keteka, I'm out.